Wah, ini Kanisa sama Kak Yogi sudah berganti ya, berganti warna. Itu warna hijau, betul? Emerald ya, warna yang lagi viral. Cantik sekali dan ganteng pada hari ini. Dan kali ini Ama mau coba satu lagu. Sepertinya di sini ada beberapa yang tahu ya. Kita coba nyanyi dulu. نورتي أيامي tahu رغاتي أحلامي نورتي أيامي رغاتي أحلامي. Siap sama-sama ya. غيرتي له وطن والشكل الحياة سمع الله 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 يا الله 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 يا الله 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 جمع عينه في عيني الله جمع بينك وبيني
Boleh kita sama-sama Allah Allah bisa ya? Oke, Karangtengah.